megalayapost.news. Hadian gajingmi huri hura hapeneng ki art kenhon jong kinongnya auto hagathai nongpo hapo kalama ke nongpo Region Auto Owners and Drivers Association na kajing keno kam nongelam jubor ba Marcus Martin hadian ba kawai pat ka kenhon kala ajiat bampin thamai ya kinongket gam marwadi kikot kisla bala aibor ru da Deputy Commissioner Garibhoi District kite ki art kenhon menta kasing kila mi khmat banlet ya kendo yo ADC Garibhoi banyak keren bat pinbej ya kete kam huri hura habakren sikilap thai kbo na kalyang kinongelam ke NRA o NDA kibakam ya kikot kisla babiang nadu ba banasa lingdo nonglaj president ba Tony Shela vice president kiloong ba kidap kejinglingo ka bakrau menta kasngi bakala don kejingyat dali jongki auto hapo kejinglam ba Marcus Martin kaba kila kamru ba kila shulum breu na kibai pat kijaka kumna banihat na gathan arpomer bantap ejmeu namar ba omdon shu bagershan yeu hagathan nongpo na kalyang UL Shakwa bade legal advisor jangka kunhon kita ginangilam balajit thamai ula pensai pai ba bagte ka kunhon kadai ka bahok namar kidon ya kikot kislagi babiang hadiam kikot barim kilayap no namar kamdon setia kano gajing penthamai badai halor kadai ka nongrim baki kunhon kila penthamai ya kikot kisla kibalayap no Borom baro kena ring pensai ba na kaliang jingi kum kinongilam ba ngasukwa pan kontui gitu ki driver auto ki badai na po arpomer bat na borni bagi de menskutu so ya kadang nang no kakut nang no kumba sila syakot entah na ba na Marcus Martin ikot iging nang nya auto na tin borni hadin bo miyo si jing senia ka pura nang ni no po area ka umon sakot ban kersian no daga bania ka tagarali ban kondam yangi hana ba udai mu boboni de majority pi ingin nak por kanal bunginya atol akat na tiligis na menjulet juga ban muslia ya kata ka jingnya auto association juga kita ki borni lan ki arfumer hande ka bangil ngo menta kumno khot ban kersian ni Marcus Martin da kita ginong ilamnya auto ki ba dai nang tena borni bat na bo arfumer ki lawan nang tidak kalany hadin bangi hadu hastan kala blok dan mah mena tingi susah aku mdum ngkum nei gini ki auto ki wan ndangin awan ding tip oh na ba la khot nang leng jong bo Marcus Martin ban ya ki rali long ka bo kata ka rali long ban yo majority daga ba condemning henrengi nak por ban ngilong ba habai de kene ka suan ka hapo kono po angin pempe hapo kono po balik bengiwan hadu po kene ka office rekam jong disiro bang ngikwa ya ka jing bisar bahok lada dei ba kata ka disi ka pempe ba ngi bakla ngimdon ha kanong rem ba kita ki we gidon kanong rem kabumut longi ro nginumi su nang nesman ende bangirung standard bangin sumi media bangin kedokti no bangin kondami no ende regum kata marni tip te ka hok pi ban su kedokti krem kanong rem ngasong dong kalau kepop hendak ngingi wan hang nelong bangin yo ka jing pisar bahok belengi penbori lade penbori ki paran kam ngong tong ngin lang bajajai hendak ai baga kaut kan pisar ai baka disi department kan pisar nomor bangi gini kut kislang misim layo na ka dorbar snong lane na ka nor ka ying dorbar juno hendak ngiyo na ka office rekam yung disi hang ne den mal kata ngiwan ro hang ne ban penjuar hato bangin penjisa ba kane ka bajing thok bangi ngiyo nang ne hato ka don em ka bor kum kita ngelam ende bangi su ong wan hang ne tang dakin labiang Hendra ka bangas kwa banong ka kubor sekti gidong nya ato borni sungobha ndapi syakot biang nane skmat sapan kam bakla wat nom kersan ni kono ka ba ka bamdei ka ba ngin kersan namar ba kitip kalong komne kumka rukom sai mata balada uwe utu lada ka tu ka ba nong mena ka bu uyo bentu lada usam lang sapi ndapi ngat ha kijing sakem pir pin ngat lang de swaba pin jam sakmat ndabagi we ki khot pir ben sung tu ya kanong rem hato ka nong kita berkenuan relation opo kadon jingidei ayu kadon ka mining ayu kadon ka jumut ayu bangin percaya bangin lek percaya kita nongnya atau hato ginongnya atau kita lek ban penwit ayu yengi ya kita banang arpomer bareng borni mah kita ban sontu ya tata hendak melong menta syun hak umdum kembengi kenduk peneng gi drabar ke babon ngi kenduk market ki bagi itu itau indak ya kenduk ki ong hato piwan nang nong remi ki ong ngim ti bire tamala syu ong ngi lada pimuan pin chau sospon lada pimuan pin hap umta pin chale umta te haka jing ayu layawan boro-boro teng beu jingi chai i hang no ya bon la syu nyomlang msontu re tolong kana khubor ngasukwa ban ongi ting nongnya auto po borni bat arhumer sko ba habai de kana kanong po area habai de kana konrum ngram hangne nai pat muslia pej bhai ka tu ka yeng ba pidon pej bhai ka tu ka asun ki pidon pej bhai ke area ki pi ba pidon kum long menta ki asam ki wan tu i pleng ja ki pimla bante lakam andai menta nang te ba piwan korbar sang ne piwan korsan sene tolong ka ai ka ba pendram kan menta ka sngi layo ban wan ban ya kedu haji sang lakwa ban kedu ya disi ndai namar ba imdan ai don meeting ting layo banyak kedua sa Jonathan Shela ibari additional kajingwan jangi mata kasni kalong ba kadai ka drama kalau yelek kai salenti surok ngidang mut ba kalakut hadin ba nakaliang kibor district kibor kaan ilapan kamti hangi lingba kikot kisla kiba biang
ngilayo ka approval na DC ngilayo ngiladon ya kajing itu ka bakarpang na po ka Kibo district lan itu ka bor sarkar hakabidai bat ka accession lan hakabidai bat ka atau accession jongi hang po no po region te hadin kabala pelong hingi berpoi sa kata kabentar kadai he hakabidai bat kajing bebdon EA na do arjar khatway omsyam la renew ya ka omsyam la renew ya ka accession nangta omsyam la EA mden EA na do arjar khatway bat hadu arjar usau bat hadin ba kumbangila jukuran na kapos ki media bat ki perlu jongi ba hadin bangila ai ki jingtho la bonsen license la tangam bakala syau ba un penlong ya ka annual meeting lane ka ban airu ki report ke ba barak syata ngim syam la yo da ki pausnam khat license nam tangam bakala te syam la patia syam la sunyo de yang takadau la pelong ngi ha warjar apsau ai ba ngin khat no da general meeting bat hak tega singiling ba ka sakiru ki media ketika singi layo ban syemru ya garai ba ngin ya jet no sundan ya kinokit kam hak tega singi bat ngiklem song thaj na do ketika singi bla jet ya kita kinokit kam ke batmai jangan daga samoi ke ba syakmat ba ngim syam song thaj ngila lek ro ban ai ki kot kisla bat ban ya ro kat kom ki prosedur jangkaan hadu bangi layo ro ya ka approval te ka ba ngiling ngo menta kalong ba une uju ubreu ubangila une uju ubreu ubangila penram lane uba uju ubreu ubangim syam la itu su ubalong kum uba dangkam ya lade uba presiden jangka neka auto rickshaw driver association nang po region te ka ei ka bala pelong ngim sutuk su namar kat ka kerdan nongilam let's say ngidi bantip yaki angi kanon lane yaki jingdon kam lane ki prosedur ki badon kam andre upendon kam bakla ya kata let's say kadai gajing bam kheng snap ro kajong u let's say wat ki bor district lane wat ki bor kulit bong le hadu kan ne bat kabangi sosi ro kalong ba ki babon ki para rebar jongi ki ladon ki jipen sotu bakla dakum le dakum tai ki bla sya yalam bakla ko balong mata singi kadon ka rally ka bangim tip ka rally ayo ki pelong mata ka singi hakaba ki babon ki driver ki bamdei na po nokpo na thai nokpo ki babon ngi layo adjektif ki don ro ki bro jongi kumna arpomer na berni ki pelawan ban yes nok tilang hakane ka rally badang kamru ilade bade presiden jokane ka auto rickshaw driver association te ni nagaliang jongi ngi kana ka basai bangi layak khmat hak bede bagana ka kam tingi IT ro hakibor jongka an bat kajing bisar bakan le yang badon kam hak bede mat kan ka jingdang peteng ka jong u bangi na kerpat ro ya kini ki prarebar jongi ki badan keleng apo nongpo aki area nongpo ba tu daya sailam namar ba ka kom terkam lani kiriti terkam lani kata kajing terkam kamlong bong ba ngin su ya trem tu krem da don gijing itu thal lani krem gijing sya pen kubor se na kibor cakasokal lani kibor district kembang mene ni ta kata ngi kersai pi bangila biang ya kot kisla ngila yo ya ka approval ban ngila dai hok bangi bar habang ngila long bangi kita kinong yalam jong ka to session nongpo region kamut bangin yalam tang ya kita ke bakarsan yangi henre ngi hab ban yalam lang wat yek to ke bakarsan ro yangi namar la itu yangi nadu na ukli nong sensial nadu ukli jong ka district jong ka district te kop tang iket ngi nom kran bunten henre kai ka ba ngakwa he ban yaban kalong ngi IT ya kini ki baro ikan ram ki ba baro skata ngi lapor khat ba kalakut henre pause kimi blik tengi mi don por ban suya perlong kum kini ngi hab ya lek la ka kam ka jam ngi hab ya tre ka pat kum tar ter tengi IT bai ha ka bor jong an ha ka bisar bakan le e don kam ha ka bidai bet ni kan program ha ko ka session jongi Region Auto Owners and Driver Association. Actually, I am the legal advisor of this association. So I would just like to clarify before this media that this Nompo Region Auto Owners and Drivers Association, it was renewed in the year 2011. So after that, since 2011 till 2021, so when the new members, they have filed an RTI before the office of Deputy Commissioner Nompo. So the reply which they got is that a certified copy of annual activity reports from 2011 till 2021, it was nil. So, and the audit report means whatever money they used to collect for the welfare of the auto drivers. So the utilization of the fund, so it was nil. So that means no work was done. So that is why all the members they have appointed, means they have held a meeting, and after organizing a meeting, they have held a new members in this Nompo Region Auto Owners and Driver Association. So on the year 2024,
it was renewed and the new members were appointed, which was issued in 4/11/2024. So as per the approval has already been given. The new members, they will be actively working for the Auto Owners and Driver Association for the welfare of the auto drivers. So now whatever activities are going on right now, it is all illegal because without approval they are trying to use force, which is not acceptable. And now I request all the members, those who are under this Auto Drivers and Owners and Drivers Association, to be with the members which has been approved by the by the concerned authority to work for the welfare of Nompo Region Auto Drivers and Auto Owners and Drivers Association. Thank you. Sisut nak kaliang ba Markus belakam ru ba dang dei nong yelam ki nong nya auto ula keno ba kate ke jinglet pen thamai jang kite ki bei pat ki kunhon yaki kot kisla ka dei tang ke jingle tu klem ke jing tip lang jong baro hakba kila shulum tang artlik unit banjet yaki nong yelam thamai bat kan tho ru yu shimet hakilap thai khbor kila dep ai yaki kot kisla hakba labu jingkli la katno tli kila ai yaki kon bana kaliang jingu la karpat ru chau deputy commissioner gari bhai ban pen bet kloy ya kate ka kam mano bade ka kunhon ka basisha. Oh yang ah, tiada mar kata sebut orang ba, kini kita thok yang am so ye, mo, henry, ngadon kita so kolong ba, kasur sampai ba, kapun so yang kolong ba, balai kita kibru, kimi, cakaman, bankam, balade kita ginong alam, joko union, habang ikan jet, gialong jelang, kilkum kolot ini berkhot, mo, kikot ini berkhot resmi, henry kita ilung tang ar unit, mo, kilap kesan pat, bala, mo. Malayo yun ang ilang butmay. Hari, war kataro nginang yesong klikti. Mo, ngi yesong yesha, ngi ap eki, ba kinuan sekelenti mo. Hari kajudon bitak gaji kentok yang apersya. Simat hapo tot kubor tolong ba. Laai kene katai, laai ka kot kasla. La kuno teli ta ikot laai nga. Kena mar kata sumpong ba. Ngam ton taw ri gine kolong bang yun bu ka komplain tang hidup di komisioner kolong ban pendai. Ban pendai lah kadai gane lah dai gete. Nilai Kasyong kusur jumpa ita. Ngam nang kampan periksan ile bang ade to nong elam dan presiden. Henry ba periksan gini kita ba bedan mengasine. Kroi. Di nomor kata sumputong bangam dan tahu ye gini ki ar unit mo. Kita banaras beranya auto tang depanai. Felix bumanya auto tatang arsenem mo la keren ni ke perthai la. Keren ni kai long gim dan tahu deh. Tambah wat juan ra re ye keno ka komunalism. Wat juan ra buat persetu bakla. Mi keno ka konflik. Wat penjak burom ya ke jela, wat penjak burom ya ke distrik. Kemar ngim deh syuk selukna. Ba pindang ong bangin bot ip bangin penmi kita krum kram. Nasi senem menta pi kan tho yengi. Andai tang si khulom ne patbu jing tho sa tanak lane, sa pulit lane sa deputy commissioner. Andai ka pokun santam kolong kum dong alam ngidai berkudup lot ya baro. Tena mar kata namar men hakit tayo bala ada bro. Kidang kan tho ya ke jinglong simet ke junga kolong ba. Ngalong high level. Dabang airap ya kepurnihan. Banyada na kijing tur kertap kini ki kali asam ke buan kamai sep na purnihan hadu nopo. Ataru ki mo giwet kimi leibu jing tho show traffic in charge ki limi malibu jing tho show DTO kentho enga bu ngadai high level kakam junga kolong ban sakri pai ba ban mi hak ki por ki bo pai ba don kam nga ban pan jimbet naki. Tena mar kata semulong kam kasya nga bantray ngatray kum sukri pa ba ngam dan jing tropti ki golong tangkaway kum ba piong ba pila itu do USP ki la itu do DC ki itu MA ki la itu do traffic in charge nilai ngisa jing thoi kita ru bakin pelum lam ye ke jilang banjit akmat jing kiru ba yano pai ba umon telangan ngarem nilai ngan lep dak jing ram rapiram mot mi jing kulma dayam kada kata ada kita kuat jungi ngim kuat pun merak ka komunalism ngim kuat merak ka konflik namar ngihap ya daburom ya ke jelah beri ke distrik ngihap ya daburom ya wei uno susnong ku ba kamai kendoi jek pot dak banyak auto tam kinunya auto bopri dei bodok ndai bobit kembang mukimo dei bodok tam ki try auto dei bodok kim dei bobit kembang muki ngap sekri ya ke bodok om ki bobit den rei tangkoi kolong ba apa film nang alam tengkan yu tulis jumpi namar bosu tu kolong ba ladang kan percaya ki kedon ko hok jumpi ban mo melek ski bot juga ai ring hadu mentang kan ne ngasa kontor ngap percaya re ban ci kolong mentok percaya ki ski bot juga ai tengkan hadu mentang
de ladalong kepala ya utau banaras beri utau Felix tak ya kita ki beri ke mapi pengesan ni la itu ya bi banlum cilang yangi hagano ke jaga bah hagano ke segi ngin sawan melelai tingin pelong ke jing akmat jing kita dah ke busuk dah kadang udah mi kena kelum keram lemar ngilan leran sama kacela di ikam ibarat mentah sekali ran dari jilek jong ke cuki bo kapeliran nam kalau penyiar ketan nam ingi kapun tiak dam ni mingi lemar dan tu baik kesin bakiong Haidin no namar Rapim Haidin kencak kem borok ki perngam nam kita de nga kerpat de ki hindai men perngam ar unit piladon to krong tu pisai fi melai tap melai ngim odong re fi dai am parking ro di pen apa ni geran adu mata fi yang ke parking ba penyekan bangan adu arja kharwai mo adu mata adu arja kendai adu mata ngakrem interfere di tendai tang ko golong ba wat pen mi ji kelmar namar hane ki don ki rangli ki juki mo ki kup silang ki sem silang wat kwa ya ke jing khon mentoi smet jing fi pintat madan yang long riang junor dino nak yang jungatan kata kolong ba mron ni ai gini ki ar unit kolong ba wat melin bandang yai kentho lane banai yai penmi gini ki khobor mo pensniu dur ya ki imlang salang pensniu dur ya ka borom jong ka jela jong ka distrik tidak yang juga dei kata ka dei ko kwa kolong ki dei ban khot ki jilang season lagi ngam tre ban khot ki dei ban khot ki jilang season ha siti shau di komisioner kom bikam bau lakon skem mo ha siti shau superintendent of police kum bagi kam bau ulah penskem iki bat khot ban medan pentalang bat lokal meleru bau nulang hata kaski bat khoru ya traffic in chai su baki kam bau ulah penskem iki mo ha kata isi kenang bakan chai teh nampak mi ju kulmar kolong ban be ban sok kini ki hidup kidap mo ban kamai kena jukpo no hagi sengi ki ba kidum kam namar ke jingla juki kapan sir na mevi kapan sir iki namar kita sumunong ba kena menondom kita na kentu iki bandai media sosial media syu temput mo naik kentha syu ni no temput mo simitang iwi kulon kolong ba mo ai ku pilang sengi nginwan bengi kata kasni ban kin organize kata ke program bani kenu koi ba lang baro khoi ngin khot na umroi haru bernihat pakiu ngini herlang nomor kadi kerteng jong kanopok region onos and reparation indai re ka unit no kane kemde ka unit na nompo region piken mau ni kedup lang ya borok sodong jong kari boy distrik yo pi bakla tina ma ta sumudong kolong nagleng junga ngam don tau ino la sistem menta ben mi jukul marino no kawan de presiden nagleng ke mosta unit jingwan jengi yang ne kalong ka ngi ay maksim yang presiden merombak ini juga Nompo Region Owner and Driver Association Pak Markus Merten ke nomor ba kili wat ha ki kubor gini agini kisi beladap kini sindrom keram te kecil kali yang juni kalong ba kita bohong berdidai inong ikam di betmai bat kering ni ko aji ba kini pembet umno ban itu lang haka no kapor mo nang ba ninyo menyekran mari bilang no hukum dunia asal no ini problem bikin ya hak nomor di peradaban itu bukan kejeng keluar laga nilai turun no te abahi bangnya pembet bro arliang dan nakaliang jungi kum ka unit pamri ora nidon ke jing sukya kalau kene ka jing kendrum keram nakaliang jong ka setrar kum ka Star Budi ke ngila sang ban mi mat tu ni gap ke jing sukya long ga ba sukya ba ngi ba ibon ba ki kendum kendam ke nakapor ngila i ba don ga jing wania hariang harum ha bayat yang ngimbang ser ban ya mi mat benai ki kediang tigemun nomor ba la yan yang por iba ikwa ini kam ban yalam ya ka sun ke ikwa iki ro bikin mi be hakmat ndere ban song sugu keren na kendong na kencurat ban su ya keren na kendong na kencurat tek tapi kwa ban sensar pait ba mar sensar pait ba kade ba sungukia bakia du kata na kaliang jungi di para ba kamai dagi sipo sandaka kum kena skor iyo ta sandaka
dengan kuat ya kira bikin wan lang hangi kan wan dia teli kowe kan nomor begadang dai hakaju ka kanongpo area kuat ya kira bagi kuat bikin wan hakaju ka kalempung hai benai ga cing ya teli lang jing ya suto lang tam ngidang long kum berado prasnam hande bayajan ide benjustu jumut lang garpo kamai lagi kuat bang terpat tangkatai dan kalian ka action de katu bang ayat de kumu presiden romba jingi de jingal tinggi la nya auto la spusnem de bukit ubak nak action jingi kum kinong nya auto tam kum ka accident kum akren bi ba menen ngelam kum tu ngam sim de kren bun ketin jamar ba kapur ka paham dan kalian cuma dengan kerjaan bi presiden berim he ba kun nang yo kamet ka ba khoj ba khia ta kum ju ingi kita para debar ba khoj ro bin nang ya don kata kecing ya trelang kecing renti we da ngi don bin ya trelang kan long ka we de ka jing pha ni da ha ga thanya ri boy bro we kan yo ka jing pha kan unit siren ngambil presiden dari driver auto ada siren unit bat ka jingwan jungi minta kasengi hang ne akan yang ka unit siren bat ngange om tang ka unit siren hang bat baro di bayawan hang minta kasengi Iwan dah kajing songkia, dah musim kebakia, kabang UI haki YouTube, no, social media, bagi ni union kibami temai, kipenbut nam, yo presiden bomangi ngilajit, lagi kendai unit hak arpoi tadi, jom September, kat kendai arpusau, hangti hamadan muda, kepala kot pajba eka meeting, hari kita ki di bala pom temai tak union jong kim siam nala ban poi kim siam la poi nak ka daw ngam tip le se ka de jing persya jong ki ndai ni baro kendai unit ngila poi yang ti ha maran umbuda bat iba Marcus Martin presiden jong ka union jongi jong ka auto nompo region bila terwa yala de danginya jit na do ngo phin subha ban jit na woi presiden batamai ndai na kaliang jongi ti pun balang perka jong ka kendai unit ngilong ni scam like ya pi badang no aro ni badang ni scam like ya pi pinlong hima pi presiden jongi namarkat kum ka jinglap jing siam jongi nilap mau badang baku Marcus Martin badang kul ni khot baro ni khot iki ba idon ka jing kit kli na ka benta jongi kum kit driver auto kat kum ka jing yo i jonga la ne jong pilang baro ibaya kamai auto la ne ki try auto hang ne hanong po jongi angkam baki yo i ya ke ei ke ba isim khia waraja ei hapdeng jongi kum ki driver auto la ne ki malik auto mak try auto ja ka accident ja ka jing sau mo la pentip sei ikloi ban be ikloi banon mi ban ya keren ya ka kam ha ka bai dei kam accident sathanat kan ya kompromise ki kes jongi ba auto lane bat kinu ki jat kali lane hapo thanat kadai kane pasenjam ka pamangi kum kita ki kendai unit ka bangi la sim kan scam biang ya i ha ka arpoi tarik jong September jong senem baladap arpo sa ka bangi i ba isim kia bat ngi yo i ru bangiwan minta kasni bakine ki union ki bala form temai ki ar unit ki bala keno ba udai high level upom don auto ubakamnya auto ubayat bayang daka swift wa kila keno ro ya kata henry ngingim sempe ya kata aga basdang ngangampannya auto henry badang mensau driver auto ngatip don ka auto lajong wa Marcus Martin driver auto dah tak kepor ba lesa lajit na adanya auto mata dan saus nem tam men nganang banyak auto ndum cuan rei ngade nong belau ngade babela misteri nganya auto nadu bang sai auto lajong saus nem tam menta ken ngam dak mau hasu rei malum malah mau sentai ke marngar ka kadu ka saiden menta karpati pamrio sang bangla nongkra pambir jadi kita ki unit dijungi ke badang don hakane ka union ke barim di balapan scam biang iba Marcus Martin haka arpo we tarik jong September jong senem hajar arpusau senem badang sudap but dena kane ka daw ka sofia jungi niwan minta kasni ban ai ka support na ka benta jong presiden ba mangi ngajit
Ombau Marcus Martin ulah subat bor ya kena kam presiden, bat ulah sukam bor ya kena kam presiden, kaba klaim dapat scam mangi kum dikendai ini. Mereka kaba mangi lajit ya i, dapat scam yang ya i, bat long presiden jong kendai unit, jongi kendai unit lagi kita hari unit kibala let saya kata kaba temai, dedena tak kadau Marcus Martin unut haduk mentah ban ong bau gay presiden jong ka auto region jong ka nongpo. Dena kena kadau Iwan Christian ban ai sim ya kinong kitam jongi om tang presiden bat di secretary di vice president bat di baro kinong kitam jong kena ka unit jongi jong kena ka association ka jongi jong ka union ka jongi ka ba ilajit pentemai biang kinong kitam dena kena kadau Iwan ban ai sim lang mencakasi ban ai ka jing Christian yaki teli telan wat lang ila sak keno wat lang ila sak keno bangine ki bit ni de ki lun handrai ong yang ni bagi dai bit ong yang ni bagi dai lun ladang ni dai bit ni lalong anna bat ngimnang ban ai jingkren hang ne bat ngimla ban wan hang ne andrei ko kilok ngong ya pi ni dai bit ka bor perkhat ka bor japing kadon hangi ni bit hakato ka pule dangle wat mot bangi bit ni long ki anna ngatang kene ngai support ekonomi ki kam jongi bat ya baro dikendai unit ki jongi tang kane hena kaliang junga amno na ai khublai ya ko union jungi kabaya ai hadukan takisi kabalaya long kabaya isya Meghalaya Post.news